Өтө күнүнен майылыктактыры, улуспуталыктактыры. Мен Птицына Васяна Кентьевна дем, тос лесная халаячта болабын. Бу бүгүн биге те тоқ түгөнгө тиен келен турабыт. Долгутулак оны юрүлак түгөнгө. Ол курдук бу биге тос лесная китинче бегиллакка гранул булпут. Россия президент гранын олоннар швейное оборудование ламмыт истенен аян бараммыт. Билеген бу дойдутугар оттон хачытова биреме бүрүкөн келен тура биреме тегер. Суолар бу долаттар бутар дия көмө болгун деммит. Чөй байтык манна нахал бактаңас игинтигиллер. Олен онна бу көмө боллар кайдак деммит. Кыйыны чугатары бут түргөтөлөр бит. Бу машиналар бутун биге бела куданыр бит. Түмен тирилтага. Ал курдук бу бүгүн келемен көрөмүн өрдү махан шөй баты күрөли тураллар. Бу бүгүн кенчай жетсат коллектива келен шөй баты тобустулар бар үлүлүлөр, икки кохонан орунда үлүлүлөр. Онон билеген улуспун жаныгара темете бары бир кихи курдук, бир самага боламыт, шөй баты күлөлөммет, бу манна келен көмөлөһөн, төһүнөн элбах болан саба төһүн үлүлөр көмөлөһөн туктарак бутун кыйы иннибитер болар болладин. Онон баргытын ыңырабыт, манна келеңет көмөлөһүм, онна бәят кылакытын келлерин дем.